Vui Clarence Nelson calls for urgent action to address the pandemic of harmful behavior on social media. So Samoa's newly sworn-in Ombudsman and National Human Rights Commissioner is calling for urgent action to address what he describes as the growing pandemic of harmful behavior on social media. After taking his oath in office, he personally became the target of misleading online comments after some people claimed he had failed to attend his swearing-in ceremony. He explained that he was overseas carrying out judicial duties on behalf of Samoa and the Pacific. Vui says, ua pe o se whaamai, o se tasi lea o whaafita uli ua fia i tele a ia tatau, ma le nofo whialo whani o tangata o le tātou atunuu. O le whaau ngā se o le social media, ma le upenga te whailangi, ua whaatupu vevesi ai I le vā o tangata matutonu o ainga. E o foi I e ka le sia ua fia I whamatalanga so ona lafo ma winga le mawhauwhau. Ai mai se, ua fia atu ai ma le whanau iti o le tātou lumanai lea ai ua taitai se o lātou mawhauwhau ma o lātou longona ma lātou amionga. The Ombudsman says practical solutions are needed to protect people's rights while promoting respect, unity and harmony across Samoa. Mana yale ya mai so fina ngalo ne ya tawa ya so fara uterenga hana ile mata upula. Okay, fasa o le fanga le article. Paul mele o ele o mai le kali. Ele se kali o fasa a ele se kali. O ai kaunga o makore o yele sa famasingo le Supreme Court. E mkwai ai ala le kali o mka upule masang suggested le me kaung fai fanga malo. Awa e kaunga ko lole. Ele fanga ko vesenga le freedom of speech. E ka ua fo baanga nga. Le alme kaung fai social media wala ngai foringa ba fasa fo le kaminga ngai. A makamela I main media newspaper Samoa. Langa la kaunga le lenga na vevesi social media. Man ya cherel vanga wa au maya le ya tau. O le fesili e ka kaunga ka ko fesili. O ai kongu ma fuai ku loua. O ai tonu ma fuai o na mafu le ngana I lunga social media. O fesili da. Ku loua e u ki va pe o pu fa ngai ka mafa. Le anga ka mafa o le o nga keu. Matu. Moresiaso mafu. So o resi la upunga fa nga le leanga ngana o ai ua mafu ai a fai o lea e fa singo mai loko finga ngalo e mea ie kukupu le kaimenenge o le fesili la o ai ua mafu ai langa sa o lea le altau o ko fa masingo sa o ko se e fa masingo e ka kaungo ko ngofo markadi o melea o ko fa masingo o to tangata faitali e sa o kala You have and should be knowing you should know the answers for all this. Ai o le mafuanga lenga fai mo fangoa ke le mengile atawa mahana. The reason why I'm saddened because some and none of these big people ele mafainga la ku ka ngofi ka usa o leska ngaka. O e ngai mafuanga mafurunga nga. O le mele la kupu. O le pe foringa mai la o ko you know you can read between the lines. O le pe kautaket mai ia farfa sala lau hu so and so and so. Ia mangai ka ngakarau kele. Yes, of course. Ai o afea le afua mai ai mea ia. O afea o upo le kungu e afua mai ia. Maunga. I maunga. E afua mai maunga manguia. A fai fo ila kau ke karangoa I Malaya ma mea leanga ma mea makanga e a fua mai fia e le whapea a o I manguiang kou fa maile ma e a fua mai a o kou kai kai ai a oro I mea whare kong kou kilo lem po feu I mai mea whare kule ai e a fua mai fo ia o kou o le upsa awar ngā anga ua iai fo ingisi o kou whaamasingo ua kou kuku ma kou whapea mai kula epa limongi ua mafu ar mea renga nganga Anga waka kauta pa time mo o ko ke leo ko faku ko ke faku ngore me lea. Langa ola ukala le ko fayaku. O yai se nganga mafu o mai le par mier ke mingi. Kuro.
o ke fia ke le fa ko fara inga avui pa ia ke au o ke re mara ke le vui po fe o ko ro finga ngalo le melia au ai le ke kau mafai e kau emi ai who is making the language bad ya ngai ke sila fia ole ale ko ia se mai le saunga a kuila e pale le nga fai ngei fo ia me nga malanga mai par mia ile RC ola nga mau e fodunga ko vi fole ele le fa fonga mai vui fa fonga ela ko nga mafunga ko nga le nga e ia la so faku e ke le la so faku esa ma o ko ia fa masingo e ko ke fai ai ma ko karango ia kuila e pa se malo lo ia o ele ole nga ai mea le mongi ora mo kwa ele ma fau ha pe os kam kiki ele o ia oi kulo o ia yang isi ale ya tu langa kero e kau ke kala ngoro en maka upu lea vela mai ilo ko ma vela mai langa or kaku or ka por kala meli atu kaku po le ya fo ile sai malea e avaku nga fa kamari e avatu nga na langa paulo po kala mengi ma mai kile nga a e sa ilanga o ka ko ma fainga e oki a ia e fa o nga foi upu kamari e ke sa ia ya nga ka fayak o le la fai mai ngei wa afia lea le to ya fo ro ko el social media fo le me ka ngo nga foi a fe de nga e ka nga kai tem e ka ngo me vale fai so el observer ka ngo me vale e fai mai si o eli ma kulepa ka ngo fa ka ngo nga e fai vale e fai mai ka nga ka ma limongi o nga le me si el social media ya sila la this is the latest say playing I for nga ko nga le fai kule pa lo fa ko kiki for uva bon ele pegou também el marros fin mal papena vai da tomarlo ele foi só for lá a tua família e macana ele malha tudo mundo o leva que foi só ele já sacou ali foi fácil macana olha foi dar nele suyo malo na fa o ia eu lá tô lá tá tô falando que viva bem e vai eu mal na uma suyo malo foi fa foi mal fa foi fa eu vou para dia aí mas que eu cá com mal o dia eu vou para il fai o faccio la roba fa la valia fa te o ma qua ma via ya foi lá o caco falou o foi isso pero que ele me não mala ma ko mas o ia na rua como moia ma fa qua tare dia ang nafi ko ka fai pula ya say to se ki fale okay we'll play it again tiro to tanga tele o elo longo nei na tato video le o just recheck one more time for molen to e tiro ma o to tele ala to le fai mai le o fai na ngona and I don't know why ai se uma ko e vakule le tato akilipi o fa fonga tu le to wanga le ka kila ngona o male o le ala se kala vui ko inga meia ba ke fisiri sa o ia ko inga ile empats wa ko inga kala le nga beves o mai do lango pulepa langa mai meia ia fa ka ko i kan foi pui o ile e fe ke nga e social media mai le ngal paulus fa kai mi uma e fa nga fai e press conference kulepa e beves ia social media ke mi uma lava mai ile wa ko kikiro foi articles ala observer fa ngi last 2 days le foi me vese ka ko social media la mele ele ka kia ka ia nga o ka ia ma fu ia finga ngalo o me a sa o fingalo a se la mele ka sa o ya kulepa ma ni mongi mai la ko ia
e whaia koe ngā mea renga me vesi social media. Ia le na, o le winga na leo te whaia tuai. Because o leo mai whai mai. O wa makua leanga. Kusa e koe ngā me fo ilele e mafuanga para lau vare ka maiki. O re kanga ka makua lai whaia le mea kuloa, lea watu le ngana wa whaingofi. O lai whaia le kaka makua le mea valea. Palau vale lole ka maikiki. A le lana ao mai whei mai ka maiki i se kala whakusa. Tulau. Mai se o langa o nguku, ai ka mafuanga ngā whaikala. O re koua mai whai mea ia. O ai la se aku ngu, o le a ngofo ngu, ma va ai aku i kangaka, ngā rifo, ngā o le ai mai ingu le sua ako o le aku ngu, ngā ai mea a o ku mai o se pale mia. Ngā ave i se whaaloa longa māua lunga, ai tau te whafonga aku le ko inga nganga i sau. O ai se a la le nganga whapenge, ei fo a inga o le pale mia ia, o ka kou sa moa, wa whai aku whaafia le tātou whautuanga le ar prokarame, e le au ngā rou campaign kau whaaleanga ia sa moa, e le au ngā. Le anga e mamai le ka vai o ngā furu. O le mele o le campaign kau whaaleanga, ka kia le pālangi le anga o le pālangi ia ia whai ar mea a o sa moa, po le a ku lousa a le ia, po le halo wika i lo uso, lo kofingi. Ai au whaalonga kua e whai a maingi kala o amare le mawhauwhau. O ai le vale la le kinga. O le ane mea la ngofo ai le a inga re whangau a re pare mia, o a inga o re pare mia, o uso re pare mia, o ngā kau a inga, o followers a re pare mia. La sanga ngofo ai ko whaule ko inga e whaironga whaavare valea maa ngā kala e whai. Asiaka le whonga re pare minga leo ke mangkua leisa whaukua inga e whonga whikalai ia le baenga leia mara ko winga kau olo e whai whafo. Yeah. Ma o manga whakongi whera ko o koe whaia. Ore makuale ke a kule e pa mari mongi mwhong koe il whaaringa o mwng whai il whong whikalai. Kuale ke a rapa. Yeah, le winga ngā rufa koe hana. Yes, I think you've covered it pretty well, that it starts from our leaders, making sure that they're using speech in a wise way, but also everyone else has a responsibility in regards to using speech properly online. So I've come up with 6 ways that you can apply if you find yourself being abusive online, or if you find yourself being a person that often puts your emotions online. There are ways that you can apply so that you don't have to behave in a toxic way. The first one is be respectful. Treat others how you want to be treated. No bullying, name calling, or hate speech. I think Asiata and Leatawa covered this earlier. There's a difference with agreeing respectfully and disagreeing respectfully, and then there is personally attacking someone. Think before you post. Pause and consider the impact of your words. 1, is it true? Is it necessary? And what does it do? Is it kind or is it helpful? If it doesn't apply to those 3 things, maybe not post it. The third thing is check your sources. If you're sharing something about someone else, is it true? Have you found out? If it's true, if you're not, you're just spreading more and more hate and misinformation. Set your boundaries. Sometimes you're scrolling on social media too long, it gets into your head and it gives you stress. And sometimes all that stress bottles up into your hate towards other people online. And that's not a healthy way to it's not a healthy emotional outlet. There are many other healthy emotional outlets like reading your Bible, praying, going for a workout. Those are other things you can do instead of spreading your emotional frustrations online. Engage positively. Try your best to engage positively with other people. Life is already hard. People have bills to pay. There are people suffering all across the world. The last thing you need is to open your Facebook and there's a notification of someone saying, hey, you're ugly or you're fat. So be very kind and positive. Report and support. So if you see other people bullying online, report them. If you see other people spreading bad commentary about others, report them. That helps the bigger ecosystem of getting things done better. So yes, it starts from leadership. It starts from our leaders who are actively getting a lot of airtime, our
news outlets, even our broadcasters, to conduct themselves in a good way. But also every single person, no matter who you are, has an opportunity to change that as well. Ya, whaftai le whamani nonga el te maita ia hana e au ngā fo i le tā ua, mana ia vaenga ua watu. Anai. Tue whapopo atu whama mo le asiata, ma le ato le sona o ngā hana. Ma le tere le reasons ka. But originally for a reason, and I believe hana, it's already low le alisi tāngata at respect le personal opinion o alisi tāngata. You know, te tau whanitako i loa, e toko lawa tātou mo le opinion, na whapeko te le fia, pe te rama la le mau, o lo whapena sa o mo me te si o usua tāngata. Then you don't have to react. But, you know, as I've said it so many times before, I said, I just don't understand. They're trying no reaction there. They're so much over value. Because, you know, in real life, I thought of Saturday, hey, long time of yes. Malo whaftai. Ole nā. Ole winga o whamatalanga. Ele ke i fo i whaau Sofia le ngukur ka ngaka i palau wale. Ani atau. Whatitainga. E yeise ka ngaka ngukur e anga ngofo a palau wale au ngoma se mafuanga. Se vangai palau wa. Se vangai ke mentally ill. E ke Down syndrome ma ingi o mga o nga whapikoa. Ngai ngofo ale e ke akaka ki vi ma akaka ke au e palau wale. E le ma whainga e whaia ngā mea ai mafuanga e palau wale. E mafuanga whaire kala leanga. O nga e iaironga mafuanga o upo le tunu e le whalala fua le ngiu. E mafuanga whalala o nga uahangi le makangi. Ale on ofo yatu. So se kalia arko inga e whai, so se kalia a kuila e panga ki whaia. E saua ia le mea kau ole kau whaleanga. La lau le pepelo kuruku o le fionga le ripar mia. Le la wo mana tua i foi. Ina uma fa so ma stasi o tangata uaru ese mai mara HRPP. Kasi le vaenga sa moanga mafua inga ese mara HRPP. Ina o ko le la to fono tai Petesa. Fongo lea nga va ko ida ai. Everyone must attend. Otherwise e ia le afianga o ele sui kau va ma sui fa vai e kau o atulo ai fai mai o sa ngo akur ko inga. And I say this maro ki life mai mo mai o kire ka ko ya ele ngor ka le wo ese mai ma HRPP le wo mai fast ai fai mai fa metalanga o le mafua anga ko ngulea nga fa mausali ai le ru ese mai lo ma o le HRPP o ke il fa ya to tala le to ina fa longo mai o ko ka vaenga Aua lava ngi whaia sesi se kala lelei po o se kala maangaia e winga i proke ki el fast le whaia media kusa whamai mar whamtalanga le eto kusa lava po o manguia hai ko ngu ma kou i kou malo po yengi mea maangaia a o ka kou hai el HRPP aua ngi whaia se kala lelei ma se kala nga o ka kou ke e opu e ruang whaonga ke e whaleanga le la wo ka wa vui la wo vionga vui mo to ma fa masingo ya mo ko ma isi fai fe au oi ma o ko ya la sa ungi ko ke o mai ko sa malan ka u purea o sa oi pekesa e ma nga yer ko su pekesa le ngo ingale mafu ma yena ngana o ko va ya ku fa karango mai fata Ryan o ko sila ku fa karango mai lufi o fa karango mai ia oisi mingiska yel pale mia o fai mai kala lenga e fato a afia e fako a afia ia se saungoanga ar pale mia ya kuila epa pe a ofisili e fu ale media ma ila ko ia lo ko ofisili ngia pale mia ora so finga ngalo i kala le anga fo ia fako a afia ia nga se langa ka kaunga kali mai malo ai a uma e fo i ele afia ia ngi fakara ngonga ngamea e so solo le ia saungoanga ar pale mia ia i mea la ko kupule le mo le tunu uma makinga ele ya kau ai ko sila ngai pe asa kuila epa faleanga limongi ngukuleanga le mafofau le fo wa sau e mafongo ko tino lo fango nganga ya fongo a e fai tau ma eva ai ngai previous ya fongo ko he was never like that o fongo ko we used to be the
the reasonable one for ngale ionga mangaku la kai mingi makua kau faaleanga kasilia kau faaleanga le wayengi wale ya se me e mafai wa uma wale foi songa valley wa drop uma me uma ma fu isia onga wala fa ia uma mai de ko inga nganga le ngale lenga o faila ula ngan la vasenga le wa onga ngana samo e mai kele o ke fa ke ma o fokuanga foi le au mai e le ngaka o uma ku o makua faale nganga o e makua o e fa fika ia mai e a poki ar ka mo faile nganga a sai foi ai re ko kiro vai me o makore ma fofa ya o foi se o le ango fongo faale ango pe a fai sila le a tau ai por kala me e fai mai va ngale le o fai mai ngai kai mingai ka ko wora ka ko fa so ai por kala me ngai o le nga ma fa so ma re fionga le lipuli wa ke le maka u ipokramia are le ko ia mai ai sai me pongi o le wingo la utala a ma kango ma nai nga mo nga vango e ka mo fai ka fa longo pe se me manga ia e sa ngo mai nga a maka por kalame faleanga la uri fai mai ia o malelei waka akia le aingi issue le se ia vikanga nga ole la unga ngei la mei ngei wa vai ka ko ia o le fasile la ole ase ango is there any good in this vai le makarkala ko ngari le makarkala ko wa how po life 5 I'm fine ole wingo la ukala o ia se mangongi le lei mo le aku nga o mea mafu ama mea fafanga le winga na le la ino fo yatu le la nga le nga vakula u ku ala lo le pe e kau fuaro ka lo ko isi kai mi ikanga ka ngei le the likes of voice makiva o ko umangi to me if you want to be a straight shooter then shoot sa or kanga ka la ko ki lo la mafu e mea ai le or ko mai pe kau fa lau kele mai makau ku ai mari social media o ai la le fai sa ai ngakat la ko fu freedom of speech so ele kaunga al mafuanga ma le anga social media yanga wa sa ngosiak ai le fai la kon ka fi le sa ro konga e fai finga ngalo manga ko ka kai lungore social media ya le sila reason nga wa ka ko his reason vui lenga fai langa fa tautonga langa sa ngwanga fa mai wa va ia ku ngala fai mai tangata waru foi vui ka fao yeah there were articles misrepresenting where he was yes I mean that's nothing yeah lengo lai fai mai fa mai o le meaning o langa kala onga ua fai langa ia kangaka now he wants to change it is that what you're saying there you go there you go in a way my phone ka apula transparency yeah wa fa ngaru keminga let people know le mela ya inga yelo kanga ka wala ngale kilo kanga ka la soe ya lo so attack le ka pungo o fa kara ka keminga no ya le winga na te fa yetu yes ole ngau ka inga male tatu tununga fatasi aua na ia se kaimi e ofo i mea ka ke postinga ele ya ka ke ola foi le ku ala lo e va ku fo ya ka ko uso ma ku fa fingi pe ya no ofertu pe la pe le ya taua ele ya le mata pia le mana ya ele ya foi mo o ili wo va ele ya la pata ma fainga a ola utu ala lo a fa ali foi lo to ta ma ai fa ali lo le fia fa nga upu le yo ngana se ma fa ya nga isa ya yo e ke pala vale lo ma fai longi upu pe o kala ka ko upu lau maku ya ma me fo ya te fo tam fai tatu te alo ese mele o o personal kangaka le ya tu la wale ku ala lo la ku ala lo ale I feel like people only go personal when they can't stick to what's factual so yes read a book winga na le nata fai atu ya ole mafuanga foi la ai fai ya e makua uma ya wa foi la e uma loa wa run out ka fale anga ma mela ya le lo poangi issue karangwai yeah ai ona la ole tala le na fai pe kesa
o le kala le fa ya ku ku le pa ya la ko ma ngai so o ko uma so yo le HRPP le wo ka u ile ku o fa makalanga le nga va ku le por ko ko nga le va nga le fa le nga ke upu nge ye lua I mea mala e whaia malo fa mai ko inga o ke manga o pau war mea ka o ke whaia whaleanga ke whaleanga ke ai sau e markala kusa po ye se me o mangui ai o kongu fa mole awangi fe se kala le le se si pro ke kila ma whaleanga ke mai vai la ka ko ye aru ese mai ai roka yo di se aru ese mai ai ku ya o ese mama ya mo ese mai ya ku ma ma alinge ko ke la ko le o fo ko ele ka ke mai ka le o ang fongo pekesa em ka fo le ya vui ma ga fo lang kula mai sa o mele ai ma ga ke pe pe a maka masikula nga fo le langa ngo fo inga fa ombudsman ma ko le fo le ka kier ku si fo le a him ia le ka kier ku si alise kello le cases ngai ko dia nga lai cases lai o mai panga maka mai ngala nga sa fo le lo ia tole ye le la le lo la mkanga lo ngale ya sa wo social media e ka wia wo o le ki kilo mai ka ko pola sanga fainga fai ele ango cases la ka ki ko ngolo official ya Hana Yep. I think my last words I'll say is Proverbs 18 verse 21, the tongue has the power of life and death. So speech is very powerful. We may think it's just a passing word, but it has the power to bring life and death. And I think I'll just leave that. Yeah. Very nice. Man, ia le fa malo sia. Fa mai le fa ka oko. O lo o ile lau fai o lo o le pule o le ola male oki. O lo o ile pule a lo lau fai va. Ka ua ia. O le pelu. Ia. E lua ngoi ku. Nanga, e fa e makua o ie. E makua nana ta fai tu lo wa sa mo mala fa fonga mo. La eu te e fa malulu wa tu no fa pe. E se me le fie. I don't have any personal issues here. Kai inga ku le. Sa yai. But yes, I do have a problem because e paua le o le mea le ke whaia. Langa o le wa mako iloa from inside Petesa. O lau angava lea o le whaaleanga marekeke. Se vaila iai le mangingo ke le o lau mawhau le iai e ke le opposition e ke le foile le angai inga le maalori atau. E se angai ngame. Ngā le whaaleanga marekeke. Le la e uru fa le o ya le si au vaenga le kai minge va fa la si sila li atu le la o quiet ma silence le si vaenga wa se longa yo ko ngor par minge fa ko a mo ngi lo ngi le o le si va a le la o ku mai la ko le o ia li mongi fon ko le o matua ia afia ko ia ma fon ko ai sa le fa pe ai o ki nga o lo ko fonga o le kalimal par mi ia le kalima la come fai ai ia makori foi lo que lo fa longo le sanga al palmia fako kalia ya ko el palmi me ngai manga el fongo la para survar que me salo ngala kalia que lo o finga lo ye son kawa solo no social media va ngali ia o le sila vaenga ta toturi mata ila la na tala le wali fo wa la fa karanga le masio eti le wo ifo fai mai e pepelo wala lau pepelo le fionga palmia ona o le malanga mai ai feilo ai male RSE ila to ro ila ro proclame nga ro fa vai taimi mana tuala le wo mai nei la malu i mai fai mai o le makua pepelo o palmia ele o se kai mile nga a makai si proclame RSE ele o se kai mile ele i fo inga ro moe o le hangi maungasu au mai a ole tau te mai sa o a mai ile website ale MFET o ila tau tonu nei le fea ngai o le vai fafo sa moa mangi usila i kulanga o ngā ruenga o le kuota o mea malava o le page le MFET o le mea o le makanga ruenga o le vai fafo vai recognize seasonal worker seasonal employment po le RSE scheme ai fai kau akunga ma whaalau tele le tūlanga le nanga o le kau ma ko ma le screen am fai ngai kau whaalau kele hui le there you go
The recognized seasonal employer Polaris E scheme is a critical part of New Zealand's immigration system, supporting I think enlarge the screen for like full on screen. Can you read it? The screen. Recognized seasonal employer. The recognized seasonal employer RSE scheme is a critical part of New Zealand's immigration system, supporting horticulture and viticulture industries to recruit workers for seasonal work, where there are genuine seasonal labor shortages. The scheme was announced in October 2006 and came into effect in April 2007. Yellow will highlight the part there because of the part como la vale ng sa mo le fiong le palmia or gaming sa e como palmengi. But it came sa fa pe sa winging you sila maile. I think sa district. It enabled employers to recruit seasonal workers primarily from eligible Pacific countries, strengthening regional partnerships. Ang ayena de si kwenga seasonal work desa fele before the 2007. O kamara nga desa ka o le ad hoc seasonal labor. Desa fa nga le work permit policies ma fa visa vonga le temporary visa or seasonal work permits for the temporary horticulture work visas. So those are the visas fa nga before the 2007 RSE recognized seasonal employer scheme. Ole mafuanga foi wango umengir par mia setamale ato was for the RSE scheme. Yeah. Which started in 2007. Manino hiole fa maninonga. Ole foi tau tiaru lungo fa momonga na ma li atawa. Ma ole foi au mai lango mai le official nga tole official immigration. Ale MFET. Ole lo ke fa ma winga ya mana tu mai. Ua ma kele ko inga masi o eri e kausu e sa iri masei ma fa kau fa leanga ma fa se mai ma fo ngaka a olai mangingo yo sa ngoanga la audi le fionga le pale mia ole taimi leanga record nice ile me ta ole RSE ka kiangi si ngaka ngo mai kau apu mua walanga e mafaina na fina mai nisi se nga wanga mako akwa se ka kiar mer nga langa o kaiminga e harwar kampangia su e peya tangata fo ile ke haru Samoa nga e harula ia fai au meeting i Samoa masu e yau kan ka fai ngaruanga e sauma au mai a o mele sa ngo ile pale mia the official porokalami ale RSE ele mafaya lanka ko suia mai le fa vai male record le ai ma fa ko maka recognize le lua fa marfi ole ala wa makua ruele nga ka so le alu ai la lawa mangei mau fa makalanga fa penge wa ka ko fa ila tatu ye ke le ai mar fa le tonu le atawa ya me se fo yo o hana mar fa fonga mai le malu telo le tunu e po ki ngale lo ko inga como ora lo pe ai o fa fia ma fai Musal mo fa kolu fa nga fai level ka opukas. Ya o ya dia o matu fa so ile mata upule. Ona o so tanga ele nga ovui foi o sau ma fai mai mele. No na fai foi la utala le atawa mahana. Nga o mai foi le komiki le mar komisio ngana Samoa. Afa fonga mai foi ya. O fa mau yanga foi le o wipu avanga fai I moka Samoa. No yai no mato atu ele malanga mai le ale university ma le komiti o ngana Samoa le nga fio mai komisi o ngana Samoa le sunga fe au to ina ia malanga mai ai fo I male o lo fa urulu le ngana Samoa yu kat papar ngana sa fa urulu yai ia ta ia Dr. Matiu ta ia sa susu mai ai fo ia maulolo ku sa mai lo maulolo le ka vika amosa ia malanga mai mare mingi skawa onga le ala sa yele filo ingale na fai or moto Samoa sa o yai wa sa kali le fanga sangi ai nga o yai o suyo mako lo ole onga lupe foi va esi o fa longo aku le sa nganga fai fe au tuloa na mai na fai le lotu wa langa o tu sir ka kala ingor kusur ngana Samoa le ya tawa mana o fa longo ku le sa nganga ale fai fe au male fainga o le loku ai me se foi o fa mangu ya avare al fifi au se asa ye
e fai e foringa mai e kua ia mai runga o le social media ko ngā mea lea fa mai e waleanga ale ngana ona o tangata I runga e mai se foi o tou lunga o le media ma o ngofo ale o fa pe karo si ele o fai mai ia wa ka ke ro mai HRPP mara wori ngo mai ese mai le mingiska HRPP mara o mauroro ka vi ka ia o makiu kuronga yuso o HRPP le o malanga ngo mai ke ro vela o fa si seanga fa le kala malanga mai ke lo rongo fo ngo nganga kas le winga la le wo fa tu la utala o sa wai la marco ai nga kala fu nga le ongo le va ai lo ke sa fa ai ko kongu o foringa mai wa ku ai mai le media mai o to fo le media mo mia le to wa so soangi o la fa mangu ya va nga ka ke mai ya le o la wi pu le so nga le to wa la nga waru fa ka o fa sanga sa o ko ai kai ma le o fa sa o ai le fio nga mings ka wa onga ai ono doctor eleke ke roma ko lo fio nga mings ka la o fionga de profesa o le nganga Samoa marco au malanga mai Samoa e kasi ar mafuanga e mafu ai le nganga upu yang fa kasi ar mafuanga la mafu ai le nganga I lungo social media e mafu mai kai ke fa manguiar ka ko fa moi pawanga ai ia vai la le lue mo le udu mingiska e kau fai lue udu ia vai la kau fai fia e ke you can hear kanga kai poko le fe la kau fai fa sa o mai mali fa pawanga ya e o wi diska kai o mi keling fa mangu ya avanga paura ko la kala ngo fa ko ai la se me ko ke ngau e ko ke ngaru ruei o ngaru ruei kai ki fa u kanga kala mafu mai le mai kai ko lo war fa fonga la tunu pe ko ke oi pe kesa ai o ko ke o mai ko ke kau pu mala fu mai wa ko ke fiu e ka pe ku I a o to le maua le mata o le afi ele pe ko ke fiu e ka pe aku le afi I mea so solo ai se I vanga nga ua ko e ka pe maka ya sa ole iyo pa nga fo ko nga ma ma tu tala le avatu o I pe kesa o inga le sa sao mai ai le maka o le afi le pe kesa la sao mai te lolo fa no no nga le me wo li liwe e tu la e pale ngwa mana yo petesa le anga o I te tau na vea ma vai o le malolonga nga fu or ka elenga I pe ke sa or ma fu nga la nga sava vari ai pipiri malolo ai mai o le o se I kofu le vai pe ke sa ale o saudu ngi ku le ale o fai kai inga ngi ku inga wa fa o onga ko inga le pe ke sa mo ke le mai ai kofu vai o sa pe ke sa ka malolo mai o le mele I ke la ku e ke la ku ke ro ko le e lo ko le anga e ke ala ko ke kau fa leanga e ke kau fa leanga vai tato ye o ila to popoto lava nga waku e ko fo ko va ku nga o onga me la o ku pu pekesa ko yo ese kau popo poko nga ri ato ya o le vai nga na tato wa online matatu wa talai e fai lungole fa o pe ka ku kala le ai ka ko ma kai kupo fe a ku ye le mere fai mai